Koristite Googleove alate i htjeli biste neki efikasniji način kreiranja to-do liste? Uradite sljedeće. Otvorite Google Docs. Pripremite dokument za kreiranje liste zadataka. Ubacite tablicu. Formatirajte je tako da u gornjem dijelu imate tekući tjedan, ispod toga idući tjedan, ispod toga idući mjesec i ispod toga kasnije. Sad ubacite zadatke. Koristite tipkovni prečac Ctrl+Shift+9 kako biste ubacili potvrdni okvir ili checkbox. Sad uljepšajte tablicu. Postavite datume. Zadatke prebacite u odgovarajuću cjelinu pomoću drag and drop. Sada razdvojimo cjeline. Kad neki zadatak obavite, kliknite na potvrdni okvir. Želite li još ovakvih trikova? Pretplatite se, lajkajte ili nam pišite.